Shubor nakaslem jong unong san Hima. Unong yalam ka Kongres uba pensyengan yan Syiem, ulaong bakaseng kalalong kabal Khreh banekun yak MLA Ilekshon Shiteng Samoi nagam begre Henry hadu menta kaseng kampat Syiem yak rai nuban ai tiket banekun yak ke election. Ini pun ni nilai aslok hi para rolok ya ki nuilam ke parti bad kumbai presiden jongka MPC la kren na gawi ka press conference ba syong ha ka block congress committee ka district congress committee khamtam mistara saleng sangma upadi nomik mar barim na ka kursi dan kita profit cakap MPC dan KPC sekarang decide yanuban ai ya kak tiket but misutu banakalian ka Khreh Hills ki block baro kamta maka tu ka block badi bani election kila long well prepared namar ba ka election kan Syiem officially empat daron jingtip kata namar ni susu manumana ba kese kababun hi ka chong ai ka choice ke dungu MLA Borim ba selenge sangma wala kataru kadiga right tungi simen bagin apply tiket ke andre bakut ka shongru aka block ke district BC bar haju bor ICC ya kata tengam bani ban ong namara hadu mentang yang pat nut ban ong ikan gunu namar ba kadang dei ka internal matar jongka block ante pat nduru jong ba selenge sangma pan discuss kampar wana ka parti aki bor bahari juang grup MPC dengan ban ong ini.